Mobilni trojanac SVPeng koji je otkriven pred skoro godinu dana dok je napadao mobilne uređaje korisnika 3 najveće ruske banke, pokušavajući da ukrade akreditive za bankovne račune, nedavno je opremljen novom funkcionalnošću, tako da sada deluje i kao ransomware, koristeći fotografije žrtava da bi ih zastrašio i naterao da plate kaznu za izmišljene prekršaje. Kada je otkriven, SVPeng je delovao kao mobilni bankarski trojanac koji je čekao da korisnik otvori aplikaciju za online bankarstvo i zatim je zamenjivao svojom aplikacijom, pokušavajući da ukrade korisničko ime i lozinku žrtve. Trojanac je pokušavao i da ukrade podatke o bankovnoj kartici, prikazujući svoj prozor preko aplikacije Google Play i zahtevajući od žrtve da unese podatke o svojoj kartici. Nastavak priče pročitajte na interfez.tv.